Dobrodošli v mojem novem videu. Danes bom naredil, povedal bom, kaj imam na svoji tablici, vam bom pokazal aplikacije, kaj imam. YouTube Studio aplikacijo imam, potem imam YouTube, Gmail, Clash Royale igrico, Instagram, Mobizem Live, Ask Screen Recorder imam, Foto, A-Star, Trgovino Play, potem imam Google Plus, Google Hangouts, pogovori imam tule gor. Pa imam Message, pač tukaj tako, to je že tako nareto. Pa zemljevid imam, pa Twin imam, Twin je za TV gledati. Pa brskalnik, fotoaparat, Google, galerija, glasovne iskanje, igre Play, kiosk Play, knjige Play, različno, kaj hočete, koledar. No ja, to vse imam na svoji tablici. In to je bilo za danes vse. Če ste uživali v videu, ga lajkajte, se subscribite name in mi pišite v komentarjih. Nasvidenje.